my god, am I literally gonna have My Little Pony soundtrack on my tourism videos from Slovakia? Oh yeah. Dear God. I love My Teraz Little Pony. môžeš. Ty si bol na stole. Don't you, Dad? Is it Arlo? Is it Arlo? Is it Arlo? Is it Arlo? Yeah, okay, that's fine. Well, as long as it's not the gross fucking man. Oh, look at these buildings. These are cute. Oh, they're all different colors. I need to add more Team Rocket Crush. I need to see. Throw it in my trash. You need ice Pokemon. Stoj. I know what you're doing. Ukazoval. Však to je Tatra, taká viac moderná. No. Táto pomarančová. Ty môžeš. Tu mali volať, čo na ceste, volať, rovno sme takto išli a normálne sme nabehli na také parkovisko. Vieš toto ako je Silika Metropolisa. Well, My Little Pony, wow, like Pokemon, that's like his combination now. Tak Yeah, I možno. know, right? Well, right now technically it's not a My Little Pony song, but yeah. A my sme to It's not a My Little Pony. It's a cute little town. No ale ako, keď ja sa k nemu jedovolám, tak ja potrebujem Oh my goodness, I hľadať. thought they were not taking any of these Pokemon, bro. Now here they are. I need the ice type friendly for more. Oh no, I'm dead. Oh, I'm dead. Máš tu 60. Musím ísť domov. I got it. Yeah. No a to už, áno, takto sme boli. Tá tá hnedá tabula, to je, tak to by mal začiatok kúpeľov, ak si to dobre Oh pamätám. my goodness, look how beautiful it is. Či tu je napísané. Hyrule. Kúpla sňač, no? Tu sme boli. A tu bolo toto parkovisko, ale my sme sa ponáhľali. Nie, čo? Čo? Ale pozri, keď sme to mali čas pochodiť. Tak to som sa povedať, no tak ten Gusto tu bol na liečení, vieš? Ten No. Borisov. Áno. Do you see my headphones? Toho Hrona majú nejakú cestu bicyklovú. Oni normálne, že tady to za pol hodinu prídu do Zvolena. No išli sme, počkaj Luboško, takto. Idem stále rovno, že? No teraz sú, Luboš, teraz sú rampy a blika červená. Nevadí.
Oh, we're gonna see a train. Kilometer alebo tak, čo? Noise. What's the train noise? Dobre. Počúvaj, máš čas, lebo zrovna spustili rampy. No nič, len sa pozdravíme. Ideme, chcel by som dosiahnuť aspoň tále s tými deťmi, vieš, na lanovku a tak. Ale sa dohodneme, my s Terkou by sme možno prišli potom o 2 týždne, alebo čo, vieš, keď by. Tak sa uvidíme. Dobre, ahoj. No, toto dajme tam, teraz to mi schovaj. Tak si, nebudeme sa baviť, ja sa s ním pozdravím. A ani nemusíme nič. A uvidím, čo mi povie, že či je lepšie žiť zaš. Here's the train. To je dozvolená vlak do Bystrice teraz, ale to je akože... A čo ti povedal, že kde býva? Tu volade býva, ale že to je lepšie,